Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kuyi-Betway Premiership sobhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs. Amakhosi asememezele-ke ukusayina lo-ke obe umdlali-ke weMamelodi Sundowns elaphana-ke uLebogang Mabowe Kaizer Chiefs impela isimsayinile permanent ngokuphelele. Sokhumbula ukuthi-ke iMamelodi Sundowns ike yambolekisa kwi-SuperSport United, nalapho kwi-SuperSport United ithe mayidayisa-ke i-status yase-ke imbuyisela-ke kuyona-ke iMamelodi Sundowns, kepha-ke iMamelodi Sundowns yase imkhulula. So i-Kaizer Chiefs ilona-ke iqembu eselimxoshile laphaya uLebogang Mabowe bewagijima-ke kuwona-ke amakhosi kusona-ke laphana-ke isigaba esiphansi, ngingasho ngithi-ke uyi-graduate yawo-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs njengoba sibona-ke esithombeni siyambona uZitho Akwinika lapha emumva impela kwenzeka lento ekuthiwa-ke i-reunite, bese kuba umvuka Mayambela lapha ngemuva nawo-ke wathanda kakhulu ey'nyangeni-ke ezedlule ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs iyamfuna. Mhlambe-ke singabona-ke futhi-ke imsayinisa i-Kaizer Chiefs kwazise-ke futhi-ke ama-transfer awaphilile ama-transfers njengoba sibona le engizokuthulela-ke yona-ke osukwini lwanamhlanje ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs isisayine uLebo Mabowe from iMamelodi Sundowns. Empeleni bese kwi-free agent but ubekade-ke idlalela iMamelodi Sundowns. Like ivideo, subscribe kwi-channel, mina nawe ahlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.